Santali net set developed PTET YouTube channel ren sanam pataw ko sagun daram ar tehen dobon galmarawa je Sidhu Kanu takina santal hul idi kate jaha khato kukli tila aklawan galmara te kana onarna tehen do dosar part video bon galmarawa to no dosar part na jolo to kukli ko bon nyel lagi poil kukli che mena akada to node le dai Sidhu Kanu Murmu bang Kanu Murmu do Chunu Murmu ren okoyta kora gidra kanai telare tala kora kanai Kanu Murmu do ina pore kukli mena akada je santar hul okto Kanua umir do tina huilen taya ba umir tina tahe kan taya na se jokon santar hul huyuk kan tehen tokon Kanu Murmuwa umir do tina tay norna tela do huyuk kana option number 27 mendo bargel eyai serma umir huilen tahe kana santar hul okto ina par kukli mena akada Kanhu do okoy hotete sab ocholena Kanhu do okoy hotete kamhu kana da Kanhu hote Kanhu do okoy hotete sab ocholena norna tela do huyuk kana Ghatwal Sordal hotete Kanu Murmu doy sab hocholen tahe kana ina par kukli mena akada je Kanhu do tina sal reko farsi ledeya Kanhu do tina sal reko farsi ledeya norna tela do huyuk kana option number bargel Desember mendo 20 Desember 1855 साल रे ina par kukli mena akada je Chand do Chunu Murmu ren okoyta korai tahe kana Chand Murmu do Chunu Murmu ren okoyta korai tahe kana norna tela do huyuk kana sajo korai tahe kanai Chand do Chunu Murmu ren sajo korai tahe kana ina par kukli Chand Murmuwa janam sal do tina kan taya Chand Murmuwa janam sal do tina kan taya norna tela do huyuk kana je 1831 साल रे janam len tahe kana kintu mahit do bang badai kana ina par kukli mena akada santar hul okto Chanda umir tina tahe kan taya santar hul okto Chanda umir tina tahe kan taya norna tela do huyuk kana bargel pun serma umir tahe kan taya ina par kukli mena akada je Bhairu do Chunu Murmu ren okoyta gidra kan tayai norna tela do huyuk kana option number huding utari kan tayai ni do Bhairu do huding utari kora gidra kan tayai ina par kukli mena akada je Bhairu do tina sal re janam len tahe kanai norna tela do huyuk kana 1835 साल रे janam led tahe kanai Bhairu Murmu do ina par kukli mena akada je hul okto Bhairuwa umir do tina tahe kan taya santal hul okto Bhairuwa umir do tina tahe kan taya norna tela do huyuk kana bargel serma umir tahe kan taya ina par kukli mena akada je Damini ko tina sar re thapon lena Damini ko tina sar re thapon lena norna tela do huyuk kana 1779 साल रे huyuk to nonde kade mistake kana 79 साल रे huyuk ana do 1719 kana do 1779 साल रे huyuk je Damini ko do thapon lena nonde da kade mistake gya to 1779 साल huyuk kana ठीक tela nonde da kade bhul mena akada hese ina por kukli mena akada je Damini ko do okoy sahipe thapon leda norna tela August Cleveland saheb Damini ko doy thapon led kana ina par kukli mena akada je PL pul ladhai 30 hoi len tahe kana PL pul ladhai 30 hoi len tahe kana norna tela do huyuk kana
17 जुलाई 1855 साल रे पियलपुर लड़ाई दो 17 जुलाई 1855 साल रे हुई लेन ताहे कना। इना पर कुकली मेना अकदा संग्रामपुर लड़ाई दो तीस हुई लेना। नॉर्ना तेला दो हुयुक कना ऑप्शन नंबर 1855 साल रे। इना पर कुकली मेना अकदा जे संताड़ हुल ऑक्तो 30 मार्टिन्स लॉ दो को जारी ले ताहे कना। ऐसे 3 साल रे मार्टिन्स लॉ दो जारी ले ताहे कना। नॉर्ना तेला दो हुयुक कना 10 नवंबर 1855 साल रे मार्टिन्स लॉ दो को जारी ले ताहे कना। इना पर कुकली मेना अकदा जे मार्टिन्स लॉ तीस को अचो केदा से को उठाव लेदा। नॉर्ना तेला दो हुयुक कना ऑप्शन तेला दो हुयुक कना 3 जनवरी 1856 साल रे मार्टिन्स लॉ दो को अचो लेदा से को उठाव ले ताहे कना। इना पर कुकली मेना अकदा जे भागलपुर लड़ाई तीस हुई लेन ताहे कना। नॉर्ना तेला दो हुयुक कना 27 जनवरी और 1856 साल रे भागलपुर लड़ाई दो हुई लेन ताहे कना। इना पर कुकली दो नोडे गे मुचाद ना मा एनखान सनम कोगे